Hello, twongeye kubaramutsa muri aka kanya aho muherereye hose, tunabihanganisha abo bitameze neza, tubabwira yuko igihe kizagera bikagenda neza, ntabwo ariko ibihe byose bihora bimeze kimwe, ni ukwihangana kandi nabo bimeze neza mukomeze mwenjoyinge. Muri aka kanya rero tuje kubagezaho inkuru, nubwo ari inkuru y'akababaro ariko tunihanganisha umuryango wa Dr Adi, umutoza wongera imbaraga abakinnyi ba APR Fc, tunihanganisha umuryango mugari w'ikipe ya APR Fc. RIB na MINADEF binjiye mu kibazo cy'urupfu rutunguranye rw'umutoza wa APR Fc wongerera imbaraga abakinnyi Dr Adi Zerane. Ubuyobozi bw'ikipe ya APR Fc bwatangaje ko kugeza ubu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwatangiye iperereza ngo hamenyekane impamvu nyamukuru y'urupfu rw'uwari umutoza wabo Adi Zerane. Ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri tariki 2 Mata 2024 nibwo byamenyekanye ko Adi Zerane wari umutoza ushinzwe kongera ingufu abakinnyi ba APR Fc yasanzwe iwe yapfuye. Amakuru igihe ifite nuko ubwo uyu bamunyuragaho ngo ajyane n'abandi mu myitozo nk'uko bisanzwe, ngo basanze adahumeka, niko kwihutira kumujyana kwa muganga bagasanga yitabye Imana. Aho icyateye uru rupfu rwe na n'ubu kikiri urujijo. Ubuyobozi bwa APR Fc bukaba bwashyize hanze itangazo rivuga ko babifashijwemo na Minisiteri y'Ingabo iyi kipe ibarizwamo batangiye gushakisha icyaba cyaratumye uyu mutoza ukomoka muri Tunisia yitaba Imana. Bagize bati kuri ubu ubuyobozi bwa APR Fc bufashijwemo na Minisiteri y'Ingabo turi gukorana n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB ngo hamenyekane impamvu y'urupfu rwa Dr Adi. Turi kandi kuvugana n'umuryango we muri Tunisia ku buryo umurambo wa nyakwigendera wazasubizwa mu rugo. Ubuyobozi bw'ikipe ya APR bwari bwatangarije igihe ko bababajwe cyane n'urupfu rw'uyu wari umutoza wabo Adi Zerane. Amakipe atandukanye mu Rwanda yifatanyije na APR Fc n'umuryango wa Adi ku bw'inkuru y'akababaro, mu gihe abakinnyi barimo Theodore Rwanda bari mu ba mbere batangaje ko bigoranye kwakira ko byabaye. Bugesera Football Club, umuryango wa Bugesera FC wihanganishije umuryango mugari wa APR Fc ku bw'ibyago byo kubura umutoza wongerera imbaraga abakinnyi Dr Adi Zerane. Uruhukire mu mahoro Dr Adi Zerane. Amagaju FC, umuryango mugari w'Amagaju FC wifatanyije na APR Fc mu kababaro k'urupfu rwari umutoza wayo Adi Zerane wongerera imbaraga abakinnyi. Imana imwakire mu bayo. Polisi FC, our heartfelt condolences go out to the family of APR FC Dr Adi Zerane. May his soul rest in peace. APR Fc official, ni akababaro kenshi ku buyobozi bwa APR Fc buratangaza ko umutoza wayo wari ushinzwe kongerera abakinnyi imbaraga Adi Zerane yitabye Imana. Impamvu z'urupfu rwe ntiziramenyekane. Twihanganishije umuryango we ndetse n'abakunzi ba APR Fc. Imana imuhe iruhuko
ridashira. Mukura FC, our heartfelt condolences go out to the family of Dr. Adel Zerane and all the football fans as we mourn his loss. May his soul rest in peace. Ngabo Empire rero yihanganishije umuryango wagize ibyago, ukihanganisha umuryango mugari wa APR Fc, ubuyobozi, ingabo z'igihugu, abafana, turabihanganishije. Ndetse uretse no kuba ari Ngabo Empire, nanjye ku giti cyanjye nk'umufana wa Rayon Sport mbikuye ku mutima, nihanganishije umuryango mugari wa APR Fc na Minisiteri y'Ingabo barizwamo n'abafana muri rusange. Turabihanganishije, tuzi kubura umuntu uko bibabaza, nukuri turabihanganishije, tubafashe mu mugongo, ndetse n'umuryango wa Dr. Adel Zerane. Mukomeze kwihangana kandi Imana ikomeze kubaba hafi.